Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hande ko dimanche 26 juillet 2026. Hande kadi men ari do den on fo modo men salmini on men jarni on. Live cagnotte solidarité pour la Guinée. Donc comme d'habitude no andi don non hare meden tori on yo sendi to message on. Live on partager mo moƴƴa. Wadon cœur jidi haray do andi ko hawtude. Donc, comme d'habitude, ils ont dit toujours, hande kadi de wondi do den Mohamed, Mohamed Diallo, de wondi do den Modi Mohamed Ramadan, de wondi do kadi Sœur Maimouna, de wondi do kadi MKB, de wondi do Say Kumar. Donc, d'un moment à l'autre, Tidjan la puissance, Aliou, et faut que way natude. Haray ko teddungale meden. Hande kadi jonde nden toujours ko fi cagnotte on andi en boyi wolde fi o cagnotte musibe am mais à un moment donné ko il faut jama on fama il faut wallindire on andi me wawata on haalande kattudi nafa o cagnotte do de donc parce que si tawi hawri men inni ko mame wolana on nafore makko nden fo haray déjà moƴƴana en hay enen wonbe wadde cagnotte on haray moƴƴana en. Donc, mais si on dari ko wiyako ko solidarité pour la Guinée. On solidarité don non fop no noddita nder ton. Te kadi inna ko fi la buddaji men ɗi. Onon yiɗon sikkude. Ɓe moko baaɓe jooɗiɓe ɗo ɓen fof yewtugol fi o cagnotte ɗo. Gilandema feƴƴi hitande ino yewtede. Chaque weekend noddodirte waɗe live yewte fi o solidarité pour la Guinée. Onon no sikkude ɗum ɗo den waɗa hara ko pour rien du tout. Ɗum ɗo den waɗa vraiment hara kadi ɓe wonɓe communiqude ɗo den kadi hara kadi vraiment hiɓe wolande on fop no woniri c'est à dire structure waɗaɗo on sur la place c'est à dire ko woni transparent on yetama hande siɗen jogui 10 millions d'euros iɗen wawi ɗi marde hara en hula hay fus on fami donc hina sama kala ko joɗa yewtana pendant des semaines des mois si wawa tumbidirede hakkille ɗen fop ko ɓuri moƴƴude kon seɗa joƴƴina ko tabal donc ɗum ɗo ɗen noon en wawata boykotude ɗum ɗo par ce que hina fi hande tum ko fi poma jango o équipe mo wonɗon yiwde ɗo haray menen men ala ɗo mais kono haray aroyoɓe ɓen kadi ɓe continue c'est une continuité. Parce que ko nafore molanande hande si tawi hawri hino wodi marɗo kaalisi tigi anduɗo ko musata ɗum wallahi si tawi hawri o arde ni hakkil o faami tigi ko woni nder ɗo kon je vous assure o amata ƴettugol montam molanaɗo o waɗa e juuɗe cagnotte on mais ɗum ɗon c'est que na Allah kadi jippoto innamo yo miijito yo anda konto o rewata ha o andanamo ɗum ɗon ko kanko jogi on démarche ɗon menen min yaltinay ɗo den sondo kala image ji ɗin min yaltinay en ligne min yaltinay kadi numéro ji ɗin compte bancaire ji ɗin min wolay inde numéro téléphone ji ɗin si tawi ɗa faala contactude toujours o nanaylan inna contactez moi au 07 simi ko France plus 33 07 57 07 52 56 16 82 toujours mi wolanay on fi yon contact en tant que coordinateur. Ina fi on jonnam buuɗi ɗin min mais min mi wawa yon haalande référence ji ɗin mi haalana on ko honno guerɗo ton andon kadi wondema surtout noon siko jogiiɗo anduɗo ko musata ɗum hara ko faalaɗo vraiment wallitade fi cagnotte on haray no woodi ko min yewta donc haray vraiment jama on no tora wakkilagol hara jaɓaali joɗagol ha leydi mondin telfira ni ndare hande leydi men din no wayi aduna fop no jalde ndare Mamadi Doumbouya neɗɗo no hikkina yeeso million 17 banu adama 17 millions de personnes enen o no wawi en représentude hakkunde mon e Allah sifa o neɗɗo ɗo représenta 17 millions d'habitants et puis enen haɗa ɗen ñamude ɗen walade ɗen fofude iɗen miijitade non c'est pas possible tawata hara koye Guinéen
mais guinéen jo hande marɗo ndimu marɗo hakkille faamu on o wata walade o ɗano o yiya sifa ka hersa ɓe addi ɓe fewdo ɗo woni wadde o waalo fanko o ɗana o jokka haaju makko c'est que haray non seulement hande kadi o wi guinéen haray kadi o wi banu adama parce que hande dare kum pay kum yew ko waɗgol examen fi wohimo trici ɓe sokoyamo nawnuɗo ɓe innamo o ko nawnuɗo ni yaltinemo naɓamo ko laftane hatta sokoyomo mayi mo nawni ɓe salo ɓe ƴettamo mi inni on ɓe naɓamo ɓe naɓamo ɓe sokamo ha o maya to koko ɓe daari ɓe tawi o mayesi ɓe yaltidimo calculé ono sifa ɗi piiji ɗo calculé ko kaso ɓe waɗata duuɓi sappo ko kaso ɓe yaltide fi tum ɓe falaka ɓe yaltu ɓe yaha ɓe wara ɓe kadi ndaare ko Aliou Ba nanga hay fu yo bonna hay CEDEAO o yeetike ɓe accitumo onon ɗum ɗo fof ala on nodditude onon wiitiɓe guinéyemɓe ɓen onon wiitiɓe guinéyemɓe ɓen hakkude moɗon e Allah onon ino wawi walade ɗano anda Aliou Ba o meeɗa gollude e gouvernement ha hande o wujjali o waɗali hay fuy o piya o yenna o yeeya drogue hay fuu so waɗa ɓe sokamo ɗo walɗon ɗanɗon fanko mbuɗe quoi donc woda ɓiɓɓe guinéyemɓe immiɓe dari nodditi ɗo ɗe yaltini meɗen yaltini gueese amen ɗen meɗen jonni numéro téléphone ji amen ɗin meɗen yarli hoore amen meɗen inni vraiment min jawɗata ko ɗo leydi amen ndi wa'a ni hara meɗen wuuri selli maydi amen nden ɓurani men ɗum ɗon onon iɗo wawi joɗagol hakkude monon e Allah innon ko vous êtes des Guinéens non vraiment je m'en doute donc haray o kañot ɗo ko il faut wakkiloɗen en fop meɗen à tous les niveaux parce que ko woni important woni intéressant woni e nder o kañot ɗo fi guinéen jom fof wimi ko fi rouge jaune vert haray wata on fijir yandi nodde plus 33 07 plus 33 752 56 16 82 haray si iwi ɗon en wawa yewtude seeɗa fi actualité mais kono ɗon mi fuɗɗoray Mohamed yewten fi actualité on tumati mi wara en dernière position fi actualité nani hara yandi wakkiloɗen en fof meɗen ɗo en jonnude Mohamed en waway hiwragol ɗon ɗen honno wiyantelam wano Maymounatu hande arine donc ari a wayri an kadi Maymounatu est là aujourd'hui. On a aussi Bulliwel qui est là so voilà Bulliwel donc haray onon heddi ɓen fof ɓen hiwrama si après mi aroye mi hiwrito on Mohamed Diallo haray vraiment partager au maximum le combat continue nani Mohamed mi jonnima konngol ngol voilà Mohamed o heɓi appel donc haray jonnay konngol ngol modi Mamadou Ramadan allez-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni on e musidɓe ɓe hawti demo jogere ɗo ɓe hawti lefe yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu yimɓe darantoɓe gonga waɗa yimɓe ɗumduɓe fewuɓe ngu laamu ɗum daranke jooɗingo e hoore meɗen ɗo yo Allahu subhanahu wa ta'ala hokku en kuto e feere no immini rengu yo Allahu immingo e hoore meɗen yo Allahu subhanahu wa ta'ala hokku en polgal ko jokkuɗen ɗo ko hara miɗotori en wota hay goto e men yilditor ɓawre wota hay goto e meɗen jiɓɓi juuɗe wota hay goto e meɗen décourage ɓayiɗen andi ɗum ɗo ko Allahu subhanahu wa ta'ala wonɗen e waɗande ɗo ko hoore men wonde e waɗande enen e ɓiɓɓe meɗen e taaniraɓe meɗen e jaatiraɓe meɗen ko ha ɓutufal ɓuɗɗe haray ɓawonde mi salmini on salminagol islam salminago yimɓe aljanna ka aljannaji yo Allah waɗo yimɓe aljanna nde sattende e ka lorra ka Mamadi Dumbo ya addani en lagina ɗo yo Allah hittan en ɗum ɗon haray mi arta ɗo ɗen e fii o kajot meɗen ɗo eɗen andi jungo iwata ka ɓuuti eɗen andi ñande yawmul juma fo ko ma kutuba waɗe
ɓay ɗum nde tawde haray bano adama on ko ma tum o andintine haray ko ɗum ɗon waɗi si tawi hawri ñande fini weeti fof fini weeti walla asewere fof asewere walla dimasire fof dimasire iɗen artude ɗo ɗen e andintingol hoore meɗen andintina jama men on fi o kañon ɗo ɗen haray goto kala men fof waɗiran hoore muɗum sabi Allah waɗira e ɓernde laaɓunde hara on tigi yurnitaki on tigi takkitaki on tigi seridaki e fii nde hunde ɗo sabu nde hunde ɗo nafoore ko woni e mayre kon en andata ɗum ɗon fewndoɗoden ni fodde en heɓali taw ko faala ɗen kon o sen tawi en ƴetti juuɗe meɗen en yolli e nder jiifaji men ɗin en yaltiniɗo en waɗiɗo ko Allah wawni en kon ha en heɓi montal goɗɗo goo on wontumaki andeten jaka yo en neeɓi en neeɓi en waɗaɗi nde moƴƴere ɗo hara yo Allah subhanahu wa taala on waɗu en nani jaɓi yo allahu subhanahu wa taala on arsuku en ko wawi waɗande ɗo hoore meɗen haray fi o kañum ɗoɗen wakkiloɗen e fi muɗum woto hay goto e meɗen delfu woto hay goto e meɗen delfu e waɗugol moƴƴere awa etoɗen jembidiren ka moƴƴere ɗo saabu hiɗen andi ɗum ɗo ko moƴƴere nafayde en enen wuuruɓe ɗo ɓen fewnuɗoɗen eɓe jibinaka ɓen ko nafoore meɗen enen e maɓɓe ɓe fof ko ɗum ɗo kadi koko nafata en ka gurdam meɗen ɗo ɗan nafoya e ñande janngo par ce que ɗum ɗo hiɗen andi ko wonɗen e jippirande ɗo kon ko fiyo en hettu hoore meɗen yo allahu jonnito en hoore meɗen amin ya rabbal alamina e haray si mi iwi ɗon ɗen mi ara ɗo ɗen e fii nguulaamu Mamadi Doumbouya ɗo ɓay enen e fof hiɗen soyni hiɗen renti laamu ngun ko yarngu follere yo allahu subhanahu wa taala ɓurtugo yardude ko ɓuri e haalude teli yo yarnuɓe teli Allah ukka ñakkoru hakkundeji maɓɓe ha kamɓe on fof ɓe immoyo hoore meɗen ha ɓe pottito takko meɗen yo Allah waɗan en ɗum ɗon amin ya rabbal alamina aray hiɗen andi hiɗen suti Mamadi Doumbouya ko fewndi ɗo hiɗen suti ko fewni e nder lakine kon hiɗen suti ko ministre ji ɗin woni e yardude ñande fo ñande ɓe woola foɗoje ɓe wallina premier pierre ko tawata hara hina koɓe jokkitata e muɗum hina koɓe jokkodirta e muɗum ñande fo ñande ɓe foɗude ɗo ɗe yimɓe fenade ɓe foɗude ɗo yimɓe maire ɓe foɗude ɗo yimɓe koɓe waɗata ɓay hiɗen andi gilandema Mamadi Doumbouya ƴetti ngu laamu ɗo ɗe gilandema laamu makko ngu gasi par ce que laamu makko ngu gasino neeɓi ko lamminnoɗen mo kon e ko ɗowtunoɗen mo e muɗum ko hiɗen andi ɗum ɗon lannino neeɓi gila noon ɗum ɗon lanni haa ka woni ɗo ɗen iɗen suti iɗen renti ko honto ministre ji ɗin ko honto ɗi fewndi iɗen renti no ɓe wayi iɗen renti président moɓe joɗɗini président transition on par ce que haa jooni koye transition gonɗen en waɗaali ɗo ɗen e yiyaadi ɗo ɗen élection ji ko tawata haray no waawi mo waɗude président de la république donc haray ko ɓurtu wakkilaade dartoɗen e si tawi ko hannde siko janngo siko faɗɗi janngo woni ko ngu laamu maɓɓe ɗo ɗe yari follere hawtondirɗum kañuma e teli e si tawi ngu iwi ngu wota taw hara kadi ko kamɓe on kadi jottoto ɗo ɗen hara koye eɓɓindano piiji ɗin fou par ce que hiɗen suti hannde ka Mamadi Doumbouya fewndi ɗo ɗen e kankon ɓeeɗa ɓe yari follere kankon o yari teli on iɗen ko ñande o imboto ka jullere ɗo ɗen si tawi ɓe haɓɓumo walla si tawi ko tooñi Allah kon Allah yotti ka fuɗɗimo yottade ka dow leydi ɗo ɗen ɗo yo maayuɓe par ce que si tawi o maayi imo andi ka o tawoy ka Allah ɗon ɗen hinaka welanode ko fii sabu koko o tooñi Allah koko o jamfi subhanahu wa taala nde o ronki huunorde koko wondi ɗo ko e ɗum ɗo mo ñawɗo e ɗum ɗo ni Allah subhanahu wa taala on si tawi noon Allah ƴettitimo o ñawdande e meɗen o yaafinaki e meɗen ha Allah ƴettitimo o yeehi to mo tawoyi Allah hino woodi ko yewtude e makko yo Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓurto en faabade faabo nafowo haray ɓay haray hinamin tun haray mi salmintini on e haray wakkiloɗen iɗen andi ko honɗum ɓe yeɓɓi par ce que fewnoɗoɗen ko plan B ɓe woni e eɓɓande fewnoɗoɗen kamɓe jogondirgolle maɓɓe kamɓe e français ɓe ɓen
bay haray fewlo ɗo de français ɗen ko kalandema ko itti ɗon de Mamadi Doumbouya wo sago maɓɓe kadi ko wowɗo o Mamadi Doumbouya jooɗitoɗo baske sina ɗum ɓe hettata intérêt maɓɓe on e nder leydi ndi par ce que yiɗi anndi so tawi komo ɓe honno mo gonana France walla hina français jo hetti leydi ɗin iɗen anndi toujours haray ka ɓe suti ɗon wona ka ɓe sutodi e makko français ɓe ɓen ɗon haray hina ka ɓe sikkata ɗon ɗen donc haray ko yen tinno wakkilo ɗen ko komin woni on e wowlande ɗo kon noon ko haray ɗum ɗon iɗen anndi ko heɓuɗen ko laaɓi boy wonɗen e yewtude ɗo ko nendi wonɗen e yewtude ɗo ko nendi wonɗen e andittinde ɗo jama on ko nendi wonɗen kadi e hollitude ɗo jama on donc haray ko plan B ɓe woni e suti e muɗum donc noon haray no yo allahu tandu en tawandema hara kadi ha joni ko nguulago ɗo ɗen kadi si Mamadi Doumbouya iwi tawa hara kadi ko kamɓe on kadi luttata jooɗade ɗo ɗen haray eɓɓinaroɗen kala ndema ka wonɗen e haray simi iwi ɗon mi ara e manifestation wonaɗo e waɗede le 7 août Belgique haray goto kala men fof goto enen wonirɓe ka diaspora gaɓen wonirɓe Europe gaɓen haray kala ndema ko jogitiɗen nden ñande 7 août kala ndema ko jogitiɗen etoɗen acciten ko jogitiɗen ɗon kon yahen tawoyɗen manifestation gon Belgique hay ko ɗum ɗo woni komi andintinta hoore am mi andintina e yandi sabi Allah enen wonirɓe ka diaspora ɓen woni noon Afrique woni Asie woni kala ndema ka wonirɗen e nder aduna on ndaaren ko honno ɓe ambassadeur ɓe woni e jonnude ha e meɗen ɓe woni attande en ndaaren ko honno wonɗen e waylitirde ɗum ɗon sabu si en waylitade ɗum ɗon wona wonɓen e nafude wona ko wonɓen e lorrude ɓe woni en yaddande gaɗen par ce que iɗen reddi iɗen suti hande ka leydi ndi fewɗi ɗon ɗen jama on hande hino suuɗoyede jama on hino warirede ni iɗon reeni ko ndiyanɗam woni kadi e bonnude iɗon reeni kadi ko parñinte woni e warde yimɓe ɗum ɗon fof iɗen anndi ko wondore nde Mamadi Doumbouya wondi e Allah nden o ronki gollitirde nde wondore makko noon e fodore makko ɗen ko ɗum ɗon Allah woni e jarriborde ɗi masiboji wonɗe e wadde e nder leydi ndi haray noon mbiɗo haaɗa fewno ɗo haray mi salminti noon fof onon wonɓe partage ude ɓen ka live kañumma e wonɓe senditude piiji ɗi fof fiino ɗum ɗo ɓurira yaajirde haray koye ɓurɗu yaññude haray o jarnama o weltanama on donama yo Allah ɓeydu wadde ɗo e barke meɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Merci beaucoup Madi Mamadou Ramadan aray jama fof nani ara goto e moɗon yejjitali le 7 août vendredi 7 août haray fof koye fotto e Bruxelles voilà donc haray noon hay goto ala tan kadi koyen wakkilo en fof meɗen voilà donc leydi men ndin interpellé en donc ɗo e jondu ɗon konngol ngol seur Maymouna haray en hiwroto ɗon ɗen Mansafoude no darude en ɗo Mohamed Diallo welden kurako balde alphaji Mohamed toujours haray kañum bari kañum kadi e Guinée gouverné voilà haray fof maɓɓe ɓe salminama Mohamed merci pour les cœurs merci Mohamed Lamine aussi Souma Mamadou Diallo Amadou Ba haray on fof moɗon on torama partage ugol live on hein, partager le live là pour le moment c'est Mohamed Diallo qui domine là hein. Lambawol Diallo aussi est là Alpha toujours Ibra Diallo est là aussi donc haray on torama senditugol live on moƴƴa merci à tout le monde comment dirais-je haray sœur Maymouna tu as la parole notre championne haray kadi Bappa Diame o naatiɗo joni haray après toujours si tour maɓɓe on hewti jonnayɓe Tidjane la puissance kadi si tour makko on hewtoyi il va se présenter ok haray sœur Maymouna tu as la parole. Merci beaucoup monsieur Ilo compliment jeɗi haray mi salmini on fof mon ɗo min ñon assalamu aleykum onon e ɓe guureji mon ɗin fof
onon auditeur ɓe wonɓe men suivre ɓen fof hara mi lande con siɗon e jammo guine jo wondi o gonga mi se ilo haray la lando si danala to menen ko amen ga alhamdulillah ɗarona guine men woni haray koko woyi kon toujours mene men ronkata min haɓata min aray toujours e mon aray ko noddutugolon ko solidarité pour la Guinée solidarité pour la Guinée koko ennuɗen kon ko fi guinéen ɓe ɓen fof ko fi la buddaji men ɗin solidarité pour la Guinée hande si tawi mi ɓeydite ɗon si tawi solidarité pour la Guinée no noddanede fiyo yimɓe ɓe aru tawta en wallitoɗen la Guinée hande eɗen suti ko fewndi e leydi men ndin kon on andi wosi leydi fuɗɗike yarde ɓawre hara Allah itti barki e yimɓe wonɓe leydi par ce que leydi ko leydi ni no mari barke fiyon leydi no mari barke ala ko Allah on waɗana leydi e mayri mais wosi Allah kafidima leydi e huɗaɓe gono e leydi hay an barkin ɗon a sonjoto sabu maɓɓe par ce que ɓen ɗon ko yimɓe ɓe Allah itti fiira e mum ko yimɓe ɓe Allah déjà holli destiné maɓɓe on Allah noon si kafidima siga ɓen ɗon e leydi haray a lorriki an tugiri joni noon fi lorraka yo iwu koya immo daditoɗa daroɗa innon on naɓortamen ko fokkutuɗon ton hande leydi men ndin hande rewɓe no wirtede boboɓe no piyede ware ko honto sonnaɓe lagine ɓen woni ɓa ɗum ɗo joni wona politique de wona politique lannino depuis 2021 inde politique alaka wolede mawɓe nawyuɓe no nangede soke majjine boboy ƴette naade e kaso ware sonnaɓe naɓe e burure yane e mum aybine filme Allah no inni sonnaɓen koyo surre bobowe nange naɓe e burure sagataɓe yana e makkoy eɓe inni goɗɗo haysi waɗi jina tellement que o hunde duwade surrede suuɗe ko matimma yimɓe nayo seeditiɓe si inne kaadijo waɗi jina jon noon woɓɓe immo ƴetta sonnajo ɓorta mo accita ɓandu makko e enni makko porto e pobda jarɓejeje nde enni makko ɗingo suuɗeteɗi tawa enen ko innitiɓe wo innitiɓe julɓe woni ƴettude sonnaɓe yaltina sonnaɓe guine ɓen konto ɓe sonnaɓe wonɓe lagine innotoɓe no darani pour droit des femmes ɓen ko honto ɓe woni par ce que ko si goɗɗo moodi goɗɗo nangimo ɗo joni ɓe nangodiri ɓe yalta ɓe hekka ennugol les droits des femmes ɗo jiwo nangama portama ha laaɓi poste e burure ko Allah andi koɓe waɗi ton ko goto yaltali woli ɗum ɗon onon neneɓe ko honto wonɗon hande lagine gorko hay besonnaki yaltugol manifestation onon sonna ɓen duwa yaltude par ce que ko ɓiɓɓe mon wona nangede ware kum bobon fay kum wo fimo kopiya sikka e kamɓe ɓe jangi onon ɓe jooɗiɓe ko leydi ɗo eɗon jangi janguɗon wara kon ɗon wadde kon on koypiɓe on sooduɓe diplôme ji mon ɓa tun on noon kadi wo o kopike wo ɗum noon fof no reconnaisse pay kon ko jangata kon ƴetto wo fimo copie hay so copie kon ɗum ɗo ɗon wadde kono on andi ko gagni ko examen makko on andi lon ko c'est simple si on sanctionne o sanctionne mais fi honno naadaton mo e kaso hande a wala guinéen mais yeeto on lendi ƴetta mannotage hande min simi woni molema koyen kawta koye ɓiɓɓe ma ɓen mi yanata mi wara ɓaare ko ɗum ɗon muusi hara mi torike Allah mi fattike Allah kala wonɗo e o gouvernement Mamadi Doumbouya bandi tawtuɓe mo e ngal bandiyagal yo Allah wulan ɗon warir ɓiɓɓe mon ɓe no warir ɗon kumpay ko ni ɓa ɓiɗɗo fof ko ɓiɗɗo no muusi mi torike mo kanko Allah mi fattike mo kanko Allah on jooɗike ɓiɓɓe yimɓe yanama e mum bobowoy koye 12 ans yo Allah wulan ɗon heɓu ko yana e ɓiɓɓe mon ɓen
mi torike mo kanko Allah mi fattike mo kanko Allah o diwo wirtaɗo ko burure ɓar men yaal on ko ɓe waɗi ko mais no ɓaɓe ɓurtimo ɓe waɗimo ko ɓe faala kon yo Allah wla ɗon yanu e ɓiɓɓe mon jiwɓe ɓen ni yallah luttinirɓe ni ha ñande ɓe mayi to Allah okkuɓe jam ha ñande ɓe mayi goɗɗo yaranta goɗɗo ko boni mais onon o yo Allah halku fi ɓengure mon nen kala tawtuɗon gouvernement Mamadou Doumbouya wodi e makko d' accord yo Allah halku fi makko e fi ɓiɗɗo makko kala tawtuɗomo ko kala tawtuɗomo e ɓengure makko nen mi inni par ce que no woodi toon ɓengureji maɓɓe ɓe tawtaki mais kala tawtuɗoɓe taw ko woni wadde guine kon alaɓe muusude ɓe ala ƴettude yimɓe ɓe ɓe waɗa e place maɓɓe on yo Allah hersimɓe hersina ɓiɓɓe maɓɓe ɓe adnallahu fo yiya awa cagnotte de la solidarité pour la Guinée on ko fiɗɗittangolon siga fiɗɗittiji ɗo hande ɓen sukaɓe waɗɓe ɗum ɓaɓe film imanaku lanni e maɓɓe hersa lanni e maɓɓe lendi wayi kala waɗay ko faala ay leedi heferaɓe wa'ani ɗo hay ɗenguma so inni o wona d'accord a memimo ko kaso walata ɗano yimɓe ko waɗi flagrant nanga yimɓe joni sappo jiwɓe iwtoɓe école yana e mum filma kadi yowa jam waalo tallo yo Allah halku Mamadi Doumbouya e ɓengure makko nden fof e kala tawtuɗomo woni jakkore makko mi ari o ha ɗon mi arata hare kadi la nodditi population France on min nani keroru ndun ari France fo noon andi kon woni kero par ce que a yimo ɗum ko keroro o nanda keroji ɗi no labaɓurimo par ce que neɗɗo si a boni ko miri lannata en ma taw gorko no inne ijami criminel de la république de Guinée on fo no andi mo laamuji ɗin fo no andi mo ko criminel haray mi torike peuple France on yoɓe immo ɓe raɗano immo ko leydi kala ko sokki yoɓe ɗaɓɓuto résidence makko ko woni kala ko ijami sokki ye sokki ton mo natton mo lagine ko lagine ɓe duwa huɗude hay ɗo lallande yimɓe ɓen yoɓe fuɗɗo ndaarugol ɓengureji maɓɓe ni yowtida e lamɓe leydi ko wonɗen ɗon ɓengureji maɓɓe ni yo yaw lagine tawoyaɓe toon ɗo ko fimen enen en ni toon moƴƴan kamɓe ɓen ni toon no moƴƴi awa ko toon woni place maɓɓe on mi ɓeydita ɗon seeɗan fanabu mais ɓe sukaɓe wonɓe hekkude ko réseau sociaux ji ɓarɓe tumɓe waɗi ha immoɓe maɓɓe ɓen sokama joni ɓe mari hunduko ko ɓe wolira yoɓe jokku ɓe heɓe ko ɓe gerda aduna e lahira yimɓe jaasuɓe yimɓe taafuɓe yimɓe innuɓe no litande pour la démocratie woko ɓe révolutionnaire hande ko ɓen woni jooɗade no hekka no tukka hunduko maɓɓe e mokobaɓe e mawɓe ɓar Allah etti fiira e maɓɓe ɓa joni ɓe hoolike si ɓe udditi hunduko maɓɓe kon ala fermowo ko ɓe kon laksa joni ɓe fañi yo jokku o heɓay ko gerta kanko e gon yeeso makko cancer ɗon min ñawtanemo ngo min opéra ha moƴƴa min waɗa lekki e makko ko yeytinisi ko woymo ñawde an min yaal konko ñawda ɗum mais minen min ñawdanemo o hoɓi hunduko joni ka joni o heeɓi hunduko wolirko min régilay ko si Allah jaɓi inchallahu yo jokku imo andi noon no woodi yimɓe sa ƴetti hunduko ma ko nga waɗi e maɓɓe Allah halka e fiima ɗum himo anditi ɗum ɓuri andude ɗum fof yo jokku joni o heeɓi hunduko ɓaaro o dénoncigore makko ɓen ha ɓe fof ɓe sokoyama ɓe fof ɓe majjinama joni o heeɓi hunduko ko wolira yo wolu weete ñande ko kon hunduko makko hara ko ño'ako inchallahu yallah joni jongonga are mi salmini on. Merci beaucoup Sœur Maïmouna, comme d'habitude toujours incontestable. Aray vraiment merci. Aray ɗo ɗen ko Aliou wonɗen jonnude parole on après MKB tawi Bappa Jami ko presse MKB gasi ka kanko. Aray vas-y Aliou. Assalamu alaikum haray nattray toujours no wowir noon jarnugol on fof mawɗo ono wonɓe ɗo ɓe weltano on beltanoro on sabu ko waɗi ɗon e fi o programme meɗen e ɗum muraddu meɗen ɗo toro on kadi fayi haray ko yo ñiw koye murandu moƴƴa noon e voilà mais jarna kadi fayi jama wonɓe heɗitaten wonɓe partage ni e partageɓe après haray ko toujours en arta o kañot ɗo gonɗo waɗi ha souvent so tawi en wolde fi muɗum ko ɓay ko hunde nde tañƴinide wawa nafde jamalaji ne fof wona pullo wona soso wona maninka ko non watta ha nafe e jama on fof so daari ni o yehi laawi ɗi wonti ka meɗen so daari sukaɓe wonɓe wadde examen
hino anda si goɗɗo waɗi fraude ka examen saria on ko yamiri yo yaltne nden hitande woni hara o perdinde wodi sariyaji goɗɗi ko waɗi 2 ans kono innugol goɗɗo koɓe naɓo ko yo soke hoore ɗum ɗon haana ko ɗum waɗi hastay ɗum ɗo fof no feƴƴiri ka leydi meɗen ko ɓayi wona haanuɓe laamade ɓen laami wande ɓenne wo hunde ko hoore nde so hoore nde ñoli ko lutti kon fof ñolay ɓenni wo honno l'exemple vient d'en haut la limitation vient d'en bas so i hoore nde moƴƴi fof maɓɓe ɓe ƴetta exemple ɗon mais so hoore nde wi ɓum fof bonay ɗon kono holi ko naami ɗon tigi dowdowu jon o bandiji ɗum ɓayno haaraɓe fof maɓɓe ɓe yiwi ɓe daari ko bandiji ɗum fof maɓɓe ɓe ƴettay ɗon kamɓe sikke feeji boni waɗi ɗum ko feereji fii e ko nawɗo leydi yeeso kono hara wona noon hara yen tori jama on c'est ɗum ɓe diaspora ɓe min ko diaspora on surtout pour tatorade yen toriɓe fii o kañot moodi di ero chaque fin de mois to ɗum waɗ ɓe pus yoɓe waɗi fii allah hoddi annabijo ɓe waɗa e puis ɓe wadde kadi hara wona honno andu hunde kala nde waɗɗa fii allah hoddi annabijo a waɗay yesso hara a sabbaki goɗɗum sina baraji allah ɗi a yen tori jama moƴƴano honɗum kadi rewta ɗon de e yii ɗo seede on sakkiti waɗi ɗum ko sarle on e yii vidéo mamadi dumbo yaw modi guinenjo kala ɓe guinenjo mo ɓernde mum musata no toha yugo ɗum ɗo inna ene est ce que oɗo no haniɗan ardade dareno neɗɗo woni e seppirde dareno wonno e haalirde enen ñe ɗuɗude enen ñe marde cadre ɓe on tigi doha inde no min oɗo o hanalan ardade fi honɗum par ce que o gaynata imagine oɗo est ce que o no wawi yahde fowta e lalɗo leydi wonde go fi wowgo waɗugo négociation hara ko waɗi négociation joni fi ressource ɗi ni ara ɗi supposons ko fi ressource oɗo est ce que no wawi yahde jooɗo e yesso lanɗo o yaha o waɗa négociation ɗon wayna ko ɓe leydi andi heɓa ɗum ɗo e ɗum ɗo wata kasirde noon ko ɗum ɓe innata wo e ɗengal meɗen wo a yiyay hoore ka liɓata tigui non donc haray en torike jamma on so tawi ka meɗen sansay ko so tawi ko ene tigi ƴemmi dari fi ka meɗen ye change leyɗe développé ɗen fof population o ƴemmi ɓe wona fi allah lende nde bori ko population o ƴemmi ɓe woni exigeant awa ene ka so tawi woni yen falaka meɗen yara yesso ɓe wonay exigeant wonen exigeant wata jeeɓu bandiji ardo en ɗon e honum sakkito inde ɗon kadi haray o naniɗo manifestation hino nodda belgique ɗum ko le 7 août yen tori jama on fof woni ɓe yehi andi koɓe deguinoɓe ɓe woni belgique moƴƴano yen tori jama o ye jama o yaltu ande ɗi manifestation ji ko autorisade sa yalti a manifestori no loi o yamiri noon haray fus a bonna a hootay ka maɗa ko yaltide manifeste ɗen kon ko noon holli haray ellaji no ka leydi meɗen mais so tawi woni e yaltade manifeste ɗen ɗum no holli haray en fof meɗen yen nandiri wonɓe ɗon ɓe ɗo hano yen andi e nanodira he wonɓe ɗon ɓe yen andi ko ɓen ɗo woni wadde ko yandi en torike jama o goto kala ɓe ye jooɗo mijjito ɓe moƴƴiraɓe ni ɓe bonnaɓe wujjaɓe waɗa pus ɓe fena koɓe landi ko juste koye gonga ñiɓo kala yimɓe no moƴƴire ni goto kala ɓe waɗi jooɗo si woni mo waɗi kañum tun mijjutoɗo no dara so tawi komo hawɗa tigi tigi on ko hono waranama haray en torike jama o eɓe ɓurtu wakkilade en andi kadi Idi Amin imo France ɗo kanko woni ambassadeur on ɗon nini ko ɗum ɓe inni kono ko haani woote jaɓo o wona ɗoɗe o duwaka wongol o duwaka représenté ɗon ɗum mbiya so daari honno Idi Amin nomanoɓe ministre ɓen fof himo tawa emo duuɓi mum ɓuri towrude ɗin normalement ko kanko ɗonno conseil de sukaɓe par ce que ɓeyne wo l' expérience fait la différence normalement ɓe haala kadi e ɗengal meɗen ɓeyna wo mawɗo wata dogude mais himo yiya ko woɗɗiti donc kanko normalement ko kanko ɗonno inde sukaɓe non tout ce qui dit à créer a un commencement et une fin faisons en sorte d'avoir une bonne fin mais o waɗa ɗum mo tawa e waɗugo ɗin tigi mo fof muɗum hara yen toriki jamma o wota goto jaɓu ɗum bandiru représentant en ɗo de haray numéro ji no uddita un peu partout kala faalaɓe tawdede wo yoɓe nodduɗi numéro ji ɗum e tawde kala kadi ko wonne waɗi ɗo kon e waɗa e hoore sariya on ko yamiri e ndilde ɗo kon e innata goɗɗo yattoɗo waɗa piiji ko bonnantamo ko bonnata ɓengol makko ni koko sariya o yamiri kon ko ɗum wonde e wadde hara en toriki jamma encore une fois eɓe noto eɓe wattilo ka cotisation wata ɓe aham fus ko sen immike en darike si leydi men ndi yara yesso assalamu aleykum. Merci Aliou, merci infiniment. Le message est bien calé. Aray on faut que on nani. Aray on tora vraiment jentitagol mo ya sendita au live comme d'habitude. Aray do yen yiltita don MKB. Aray toujours en salminay Mohamed Diallo moala arrêtu de bombardugol cœur ji. En salmina don den Diallo fruit.
eɗen salmina ɗon nden Ali Balde, eɗen salmina ɗon Koyim Balde. Voilà, donc sœur Maimouna ino waɗi ɗo du'a, yimɓe ɓen no waɗi ga amina. Voilà, amina on no moƴƴi. Donc Koyim Balde toujours, Fonike Mengue toujours, Yali est là. Iden salmina ɗon kadi Abdul Karim Bari. Voilà, merci à toi. Donc haray o fof moɗon on salminama, partagez live o moƴƴa. Donc pour qu'on puisse continuer, il y a MKB après Bappa Diamiou. Donc Tidjane la puissance est là, Seyd Koumar est là. Donc voilà, haray, après je ferme le live, Inch'Allah. Donc vas-y MKB. Aray, miɗoyna assalamu aleykum, miɗo salmina wondaɓe ɗo fof lando goto kala ka wontiri sino e jaam, min kam mi wontirga miɗo e jamde. Aray ko adi ko miɗo salmina ɓeɗo guinenɓe kala kaɓe wontiri ɗiɓe sutti e situation leydi meɗen ndi nonno e yarde. Aray tigui tigui on kala jooma hakkil taway ɗum ɗo e wonani hani yarde. On yii hande ko fewni ko ka leydi meɗen o événement ko waɗɗode ɓay ko wonkum wadde examen nangue mawɓe makko ɓe yaha seedi to wonde manna o sella, tawata kadi nawnare nde o nawri nden ko hay pharmacien jo ma ɗum hay infirmiére jo no andi nawnare nden wona hanude yawde kaso par ce que si goɗɗo nawni ko ente ko la sim sadi ƴeegol ko tawata kon si a woni ɗum ka fermi ko foti e fanɗude agrava e nawnare ma nden hay on ɗon hanaka sokkede. Mawɓe makko ɓe yehi temoye wonde manna oɗo hanaka sokkede, ɓe waɗi ndundaranko yagol ɓe sokki oɗo suka e nder ngoɗo kaso ha o feƴƴini e nder muɗum ko ɓe responsable. Si ɗum kadi feƴƴi imamuɓe laggine ɓe fof ko imamujo goto onno mi yii no waɗi ko gangunal o du'ani oɗo suka o yewti ɓeeɗo brakuɓe leydi onni ɓe waɗi koɓe hana wadde kono koɓe andu fir'auna kay ko si fani waɗinno battane makko on yiyano ɓe jonni exemple ɓeɗo weltani ɓeɗo imamuɓe ɓeɗo tori Allah yo Allah o lanɗon yoɓuɓe e ko ɓuuri moƴƴude joddi. Si ɗum ɗo feƴƴi ɗiɗo piiji fof ko fiyoɗi accu ɓe yii kadi ko feƴƴi halla manjana suka debbo mo duuɓi 1 ha 13 nanga naɓa e burure koye motoɓe ƴettimo ɓe naɗi e burure wona goto koɓe buyi oɗo ɓe doolimo tawi konngol makko ngol ala ko wallitomo si o na o inna Moussa Mbila ɗoni Moussa accita tawi ballal makko ngal ko Allah koye ɓe andu gonɗon konngol no yaha hawti ko boneji jarrabuyeji ni waɗa ɗum ɗo kadi ɓe filma ɓe accita fi honɗum innugol wonde manna no woodi koɓe tibbi koɓe andu so yii meɗen indaɗo yoɗo kañum to waɗe fi muɗum goɗɗo waɗata bone e leydi kala leydi o waɗa ɗum o biblisa wona 24 heures hara ka wonɗon ko kanko kadi waɗi publication on hara o nanngaka oɗo no woodi ko tibbi solidarité pour laggine ɗiɗo piiji fof ko fiyoɗi accu e ndiɗo leydi meɗen ko ɗumen woni waɗirde ɗum ɗoɗe min faami kadi les 4 régions naturelles buynani buy kadi faami alhamdulillah jama on hino notade miɗen faala yo jama on faamu komin faami kon ko addi men ɗo ko fiyo yurmede e ɓantal woni e ndiɗo leydi meɗen ko tawata hara mo bonna hola e nder leydi men ɗi hara hiɗen tori jama on fof yo ara yoɗo kañotu kala ko tigi humpa kay so landike o jaabete o tawata kadi kanko tigi o tawa o neeɓo arani si ɗum ɗon kadi feƴƴi e iɗon andi manifestation no organisa e nder Bruxelles le 7 août 2026 haray kadi no tora wonɓe ɓen Belgique kala tawowo ñamali jawdi dumbuyandi hara himo noddita ɗon kadi inna kala aroyo ɓorno dolo ko rouge ɗum woni boɗe si o tigi ala feere muɗum yo ɗo contact wontuɓe ɓen tonne haray ɓe wallete ha ɓe heɓa dolekke ɓe ara par ce que kadi ɓe landi manifestation no autorisa kadi o hoore saria a ara e jaam hota e jaam haray jama fof no tora notago si ɗum ɗon kadi feƴƴi haray oɗon wona fuɗɗorede jama on koye ɗon won exemple kala ko Bruxelles waɗi yo France waɗa ɓuuri muɗum si ɗan ɗon kadi waɗi ɗum ɗon e extra ko noon woni yarde ha huuɓita si Allah jaaɓi haray ɗen tori jama on fof kala taw ko woni feƴƴude hoore ndiɗo leydi oɗo saayi leydi lagine ndin o tawta e muɗum haray tigi tigi eɗen tori yo tawtoɗo kañot o wallito yeru makko on haray tigi tigi on jama on salminama ɓay jama o no ɗuuɗi taw on kadi pooɗike mi ƴettuno konngol haray on salminama wondude wonɓe ɓen ɗode
moko baadane ɗo pay koye no ɗo sonnadene ɗo en turki allah yo allah hokku en kutu allah kadi okkay kutum par ce que ko inni inna allaha ma as-sabirin. Merci beaucoup MKB. Le temps que Bappa Jamiu yo prépare donc misal mina do den ko imbalde toujours Julde Labiko est là, Abdul Lamin, Abdul Karim, voilà, Alassane Bari, Alpha, donc Mohamed Diallo toujours, Paparajiba est là, merci pour les cœurs, Sadikou Lamine Touré, nous regarde aussi Binta Oumar Diallo. Harayon Fok Modon, on salmina manani Mohamed Lamine toujours voilà. Haraya onon heddi be vokadi mi salmini on. Merci pour les partages, merci pour les cœurs Paparaji. Donc haray den jonna ko ngol Bappa Jamiu le doyen Bappa Jamiu, vas-y. Assalamu alaikum. Mi ara ɗo mi hiwrogon fof onon ɓe mi wondi ɗo ka plateforme ɗo ha hewtaya kala wonɓe nge darde e wonɓe nge heɗade e heɗoytoɓe en kadi e dartinɗoytoɓe kadi fahin ko wonde nge wadde ɗo kon jamaguine moƴƴiɓe ɓen fof on hino hiwra duhiɓe suddiɓe fayɓe mawɓe hay goto accaka hande kami won ɗo miɗo wondi yurmede molanade guilandema mi daari o vidéo ko ɓe woni e tortirde o sonnajo ka ɓurure ɗo eɓe piyamo eɓe lettamo gilandema ɗum ɓernde an nden hino hoyi kadi mouradu molanade mi andi tawi ɗum ɗum ɗon gonɗi ara saka nder guite an sabandema si tawi no woni hara ko bandirawo an masi ko ɓiɗɗo an masi ko ɓeygo an masi ko musidɗo an hiɓɓiɗo miɗo andi musendi komi jogotono kon ko noon kadi woniri ɓurɓe hiɓɓade oɗo ɓen e ɓurɓe mo jeyde ɓen ha e mawɓe makko ɓen ha e nene gotoɓe makko ha e musidɓe makko ko noon kamɓe kadi ɓe jogorindi musendi ɗon donc haray tawti kadi o paykum men Mamadi Juma Diallo jibinande Guinée précisément Kindia lette ko ɓe lettimo kon sabu tun hiɓe inni wondema imo copie fi waɗugol examen imo copie ɓoli yende hiɓe inna haray on maccimo on matmo copie ɗon nden konko copie ɗon haray ɓe éliminirɗo maɗum ɓe ittimo fes e waɗugol examen ji ɗin e nde hitande ɗo ɓe tawi wona ɗum ɗon fof ɓe wawatamo wadde wayri ɓe nani inde paykon kon ko golle ko wonno conféde secteur ɓe faala artirde si ɓe yii ɓiɗɗo labaɗo maɗum jooma haqqil maɗum wawɗo janngude par ce que paykon men nani ko wawɗo janngude qur'ana mouradu molanandu muutiɗo kadi e nder qur'ana on fi yiɗugol diina dariɗo e mum e wawɗo kadi janngude moƴƴa ka l'école ayi l'école ɓen woodi sertiɓe wondema haray ɓe tanƴinaki kanko oɗo paykon si tawi woni ko fi examen haray ko waɗo copier par ce que haray si copioto ko woɓɓe copioto e makko wona copiotoɗo e goɗɗo kono haray mi adoro taw fi ko tugalal addungal ɗen ɗo ngal ha hewtuɗen ɗo ko ɗum woni fi kañotumen on ɗum woni solidarité pour la Guinée on ñande o ñande hiɗe yiwde ko fi honɗum waɗi si meɗen noddude jama on min inna solidarité pour la Guinée ko fi en fof men koyo e woni yimɓe wakkilantoɓe leydi men ndin ko ɗum firti solidarité pour la Guinée komo ɓe koye waɗi solidarité hunde solidarité haysi ko mbuuɗu goto ƴettuɗa waɗuɗa hay tawi woni a ala ko wawɗa wadde hay hunde si wona ɗum ɗon haray a waɗi buy haray jama on no tora fi allah fi on laaɗo daragol fi solidarité on so yi piiji busno wadde kamen e wawaldi ñawdude koko wiyeten kon e pular mo ala waɗata ko faala mo ala koko yurmi waawi yo allah ittu en noon e ngol laawol ɗon waɗa en tawata har ko en jogiiɓe en ittay mone en ittay ko yurmi kon e hoore men tawata hara en waɗay golleji ɗi faalaɗe wadde ɗin
haray miɗo invita sukaɓen surtout onon sukaɓen ande ko fi avenir ji mon onon sukaɓen e fi avenir ji ɓiɓɓe mon onon neniraɓe ɓen ko onon woni yumma amen ko onon woni ɓeyguli amen ko onon woni e bandiraɓe amen ɓen si meɗen wadde haajuji ko onon ɓurata darade e mum andi si tawi woni kamen leydi ndin si ndi wona ɓiyen haray foppu tampay kono onon sukaɓe sewɓen e sotɓen ko onon ɓurata tampude donc haray ko onon haani ɓurde darade par ce que ko onon woni avenir leydi ndin haray arɗen ka fi Mamadou Juma wona wastay woni yimɓe ɓen koyo wiwɗoɗen wondema oɗo paykun ko wara ko maayiɗo e ko sokaɗo maayi e kaso ko waraɗo par ce que maayiɗo e waraɗo no serti ɓe waromo ko gouvernement Mamadi Doumbouya on e clamɓe makko ɓen ko kamɓe warimo par ce que tawno hinano ɗum justice o moyen hay tawi ko wayriol fenade no woodi ko wiyete kon justice fenade no woodi ɓe ƴettay noon on justice fenade ɗon ɓe ɓangirana jama on kamɓe ɓe tawa kay fi ɗum kono hay puso ɓe ala e wolde ko ɗum ɗo noon waɗi kadi si min mi innayi miɗo humpa ko honɗum e diina enen jogiɗen lagine Conakry ko honɗum e diina jogiɗen ko l'islamu men on enen koni wayi mi nani mi yii ustage ɓe goo hooloraɓe mi ala wolde inde maɓɓe hiɓe yalti ɗo hiɓe felude yimɓe ɗum woni menen exemple minen wonɓe wadde vidéo on ko debbo ko o jiwa ɗo ko letta kon ko piya kon kaɓe ɓortimo hiɓe piyamo ɗon minen yaltimɓe ɗin vidéo ji ɗon meɗen hollude fiyo heɓu faabo ko minen wona e wiyeede wondema komin woni e wadde kon ɗum ɗon on moƴƴa minanaani hiɓe fela piyuɓe jiwa on ɓen ko woni e felude ko yimɓe wonɓe jindinde vidéo on ɓen onon ko ni firi tomburana goɗɗo nanga jiwo naɓamo e burure sukaaɓe dolle sukaaɓe ƴetta cabbi ɓortamo haa o laaɓa piyamo haa e takko mayde ko kamɓe andi ko honɗum woni ko ɓe waɗi mo par ce que ɓe waɗi faale maɓɓe on e makko kono ɗum waɗaani haɗaani ɓe ƴetti kadi neɗɗo hiɓe piide mo kadi ɓe lettude mo onon wo ko onon woni almamiɓe ko onon woni ceernoɓe ko onon woni ustade ɓe ndaaron ɗum ɗon haa gayno ɗin vidéo ji ɗi min yaltini min lanci min bugi ka réseau sociaux fiyo aduna o yiwu ndaarata e jiwon heɓay solon daro ɗon innon ko minen komin woni e wadde kon wona ko kelɗi piiwe ɓen ɗon on feɗaani piiwe mo ɓen ɓen ɗon on tefaali anndugol ko homɓe woni ko piimo ko minen wonɓe lansude ɓen fiyo oya heɓu ballal ko minen woni ɗon e wiide wondema minen meɗen wirtimo enen meɗen yaltini kawo ɓorta meɗen yaltini kadi ma kono minen wona minen piimo wona minen naɓimo kaburure ha minen on duwano kamen yeetorade ɗum ko haalno ɗon ko haalande laamu ngun yo laamu ngun rew ka rewete fof ɓe waɗuɓe ɗum ɗo ɓe nangue ko ɗum wonno golle mon nden onon ɓen ustade ɓe wonɓe yaltude wola ɗon ma onon ɓen ceernoɓe wonɓe wolde ɗum ɗon ɓen ma onon ɗuma ko wona ɗon e yennede kon ko wiyoton onon meɗen yennude on kon e ko oɗo jiwa waɗa kon ko ɗum ɓuuri muusude ko wiyoton meɗen yennude on kon e ko Mamadou Juma henda wara ɗo ko honɗum ɓuuri muusude warede e yennede ko honɗum ɓuuri muusude so tawi woni waretenoɗo ɓuccama on no wawi wiwde heeɓi ko muusi awa wattunin hakkille men ande wondema aduna on fof no darde en no heɗiti on onon kadi wiyete ɓen ko onon haalfina diina iɗon heɗa min mi nanaani hay gooto e mon no wowla si wona wiwgol wondema yoɓe firta noon men ɗo ayeji e hadisiji wondema minen komin woni e bugade on vidéo ɗon kon ɗum ɗon wona ko laɓa meɗen wirtude meɗen wadde nini ko minen ɓorti oya piimo awa ko yakka seede mon onon wonɓe waajade ɗum ɓen so sikki wondema yimɓe ɓe lutta e jofoyagal on liɓay woni on ɗuytay woni doole diina kan o yi ko Robert Sara wowli Robert Sara ko dari kon yeeti gouvernement on haqiqa so wattanali hakkil on heɓay ella molanaɗo e ko wonɗon e haɓɓitade on ɗaynay haqqillaji yimɓe ɗen si ella waɗi wowle ella on no hanira wowlirede noon wota on naatu e wiwgol wondema minen wonɓe bugade vidéo on ɓen meɗen jogii ella ɓuri waɗuɓe ɓen bone on ɗum ko ɗaynugol jama on noon haray miɗo toro
toro jama on foppo yandi fi Allah finaɗo are ka fi kañot are ka fi o solidarité pour la Guinée mo be e mon ko Allah arsiki ɗum wo waɗa fi Allah finaɗo ko ɗum si wawe dartade ɗiɗo bandiji Mamadi Doumbé ay kala mum on en fof ɓen e yi Mamadi Doumbé ko yehi hersini en sarali on kon ɗum ɗo ko kala guinéen jo non sortoɗo la Guinée si yii ndu yaadu Mamadi Doumbouya e koko Mamadi Doumbouya ɓorni ɗon ko andirton ɓeɗoɓe fof pette maɓɓe ko sularɓe ko yimɓe jawluɓe hay gooto neɗɗo timmuɗo wawata ƴettude ardinaɗo leydi wiyaɗo no ardi leydi ma ardinaɗo leydi o ɓorno siɓa nde ɓornande ɗo ronka heɓade ton goto wiyowo ene a wawata yaade e aduna on e yeeso aduna on par ce que kala ka fewsiɗara e fof no aynuma ɓornoɗa sifa ɗum ɗo e yi kadi ko ɓornino kon Kenya veste on tawi on veste on no wawi was tawi woni ko veste comédien ɗum kadi ɗon hara ko comédien ɓe Cameroun ma ɗum mi anda ko hedde on to e nder centre Afrique ko ɓen ɓuuri sa ɓornade dolokaji juutuɗi waɗa comédie yagal o hay o ɗin veste ji maɓɓe ɗin no labanaɓe ɓuuri ko veste makko labananomo ko yilto kadi o waɗa sifa mbaɗo tuuba o waɗa kadi sifa oɗon ndu o marche ɗo tawatara mo dorogi ha acci wawde yaade imo yaha koyɗe makko fof no hayloro was tawi woni o yana e joni ka leydi yimɓe ɓe daro ɗon inna wondema wona angal cellal o wondi ko dorogoyagal o wondi o dorogoto woni par ce que si woni ɗon ha kikiɗara o ɗiwti o immoto yaha normal siko bimbi o suliri kikiɗe ara o ɗiwti siko kikiɗo suliri bimbi ara o ɗiwti ara o wawi yaade amin komi toroto en fof men fewten allahu taguɗo en on toroɗen allah on ɗum woni alatije ɗe weetay tenen alkamisaje ɗe weetay juma gilaldema 2h30 hakkude ɗon 4h30 toroɗen allah yo allah ittu ɓeɗo bandi salteɓe hoore men mo ɓeɓen si heeɓi darde ɗiɗi e nder lewru torike allah yo allah ittirɓe no ittiriɓe o no gasa allah walla en ko ɓuuri e yawde ɓeɗo iwa e hoore men allah on addana en woɓɓe waway ɓe moɓinirde jama lagine on fof jooɗo e taabal yewten kono leydi men ndi wawete waɗirede hara ko démocratie yata e leydi ndin tawata hara ko laamotoɗon hara ko jama lagine o woni ko choisi mo iɗen toro allah yo allah waɗo hara ko seddande jallo kadi woni on choisiteɗo suɓeteɗo yo allah ɓanto fimen ha abadallah ɓaati mewsi ɗo ko ɗo man darade Diallo Bappa Diame. Merci beaucoup Diallo Bappa Diame le doyen, merci infiniment, le message est bien calé. ɗo ɗen en jonno Tidjane la puissance woni prêt en weltanto ɗo ɗen Diallo Sirajo toujours en weltanto ɗon kadi talibé Karawanchel Ray Balde ayo oɗo kadi il nous regarde. Diallo Sirajo toujours. Mohamed Lamine Souma nous regarde. Fatou Ba nous regarde. Donc Diallo Sirajo toujours. Mamadou Alimou Badem Baba aray nane mi ɗo ɗen Ousmane Ba depuis Dongol Touma, résident en Côte d'Ivoire. aray an kadi salut à toi Ousmane. Voilà, donc haray Mamadou Ouri Bari, voilà, Junior Bari, merci pour les cœurs. Comment dirais-je, Kimbom Diallo, merci pour les cœurs. Paparaji, merci à vous tous, merci de partager ce live. Mais Minkomi Dokon, il y a peu de partage par rapport au nom de Hande. Il y a 2469 personnes en ligne. 2469 personnes. Donc, mais partagez, il faut partager en live. Harana ko affiche ko woni tigi wonbe bakitibe be on rena. Il y a 2469 personnes en ligne. Donc haray wakile partage en live au moya. Voilà, soutenons moya comme Esbo Rap ko voilà, Esbo Rap Diallo, soutien total, soutien 100%. Merci Esbo Rap. Haray voilà, iden jonna do den kongongol Tidjane la puissance. Vas-y Tidjane. Ok,
Monsieur Loara salmini kala wonɓe jentade o live ɗo ka base mon ɗo e on ila diaspora partagé sur la base de la puissance. Voilà, wonɓe men ka base de la puissance fo ɗon wawi darde live on parce que l'on partage mo ka base on kadi merta ɗo e toɓɓe wonde vraiment important ko jama o hani famude aɗon ɗon taw haray so ndaari ka titre ɗo hara o yiye ɗon information ji kaño ton foppuno ɗon so ndaari ka titre vidéo o yiye ɗon ɗen information ji ɗin fof kala min ji ɗo wallitagol e yeyde ke fiyo kaño tumen ko fi laabudaji men ɗi laabudaji ɗi noon en yewtino ɗon ko kala ko fewti en tawata ɗum ɗon hana tambitede wonde wona ɗon himɓe théorique fof so gasata ɓaawa goɗɗum fof so gasata ɓaawa jawdi en fof men iɗen anndi ɗum ɗon ko hunde nde hanɗe wattande yiile e muɗum en yewtama ɗum en yewtitama so tawi jama on wawi jaɓude en sembini fimen ko wallahi yimɓe dariɓe wawa e wallitaden ittugol mone kono si en daari enen situation men on no yurmi yimɓe marɓe ɓe moyen ko ɓen ɓuri jasude jannguɓe ɓe garano mari gandal tigi tigi ko ɓen ɓuri jasude wonno ko gandal qur'an woni ko gandal e français ma anglais ene yimɓe men ɓen ɓe heɓay tun jawdi tigi tigiri ndin ɓe townintinano jama luttuɗon so ɓe heeɓi gandal ko ɓe townintinano jama luttuɗon si on daari ɓe mone woni warde ɓe mone woni muusude on taway ko miskinoɓe alors que si probléme ari wona ɓen victime ko ɓen jogitiɓe jawle ko ɓen jogitiɓe gande par ce que so tawi no woodi ɓe ɓe sayi mbina ko ɓen kadi ɓe fewtanta ko ɓuri ko joni noon ɓe ala hutorde jawle maɓɓe ɗen fii no ɓe yaltira e probléme fii no ɓe heɓira ɓantal fii no ɓe wallira leñol maɓɓe fii no ɓe wallira leydi maɓɓe par ce que programme men o ko fii Guinée fof won darani ɗen o fiɗi ɗon en kañot solidarité Guinée kono toñi ɗen koɗe fewti wo koma immoɗen daroɗen minti jan jaɓata goɗɗo yawo pago leñol an pullo par ce que komi pullo Fuuta nene an ko pullo ɓen an ko pullo seydi so kadi ka babala ka neneɗa so tawi no woodi sansuɗo ma tawata goɗɗo no jille amen haray ko a partir de min par ce que min ɓe ngo a naso yetta kono manta soro an ha hewtiran nenira babala ko so donc mi jaɓata yawreji gono ton ɗi waɗa leñol angol mi jaɓata ɗo kan leñol angol bago leñol goɗɗo je ne le ferai jamais par ce que koma wonde ɗin principe ji ɗon c'est que ta jaɓmo ma o yawe ta jaɓo kan noon goɗɗo yawo ta jaɓo ɓe maɓe kadi yawo leƴƴi goyore tooñe pombe ɓen hannde ɗiɗi hiɓe leƴƴi ɗin fof woni pullo manin ka soso forestier seede on ndaare conclan ho moɓondir kon ɗo ko leƴƴi ɗin fof on ton hay si tawi ɗen anndi ko manin ka on ɓuri jogaade powa o doole ɗen pon stratégique ji ɗin fof ko décidete toon fof ko kamɓe en ngarta ɗo jooni e toɓɓe mettunde ɓe jannganon ɗo liste fiyo jama on anndu franchement leydi men ni hewtino kugol so immaki daroɗen tigi tigi haray no hawnani en kañum ɗon on faami kala ko heɓi o wawe wadde haray ko ɗo kadi profitata mi weltano kala wonɗo ka ilo et la diaspora ka groupe WhatsApp par ce que jama on lan suti ɓe woni vraiment très motivé très actif là-bas kala kadi faalaɗo tawtude moƴo ɓerde no wawi contactude message ilo fino ɓe wawi ron tawinire toon kono wona moƴoɓere polémique ko moƴoɓere fii lagine ko moƴoɓere fii selludale diallo ko moƴoɓere fii FDG koko ɓeydodirte na ko arete yenne minen hoyre ala to mawɓe amen e iral men hoyre kala no kam men moyiɗo no waɗa hoyre e réseaux sociaux ande ko tafori ande ko neɗɗo mo anda ko jokki ande ko natuɗo e jippiro anda fii honɗum exactement emo e jippiro ngo par ce que hunɗum ko waɗirana ko fiya fewnu wona fiya ɓoyɗu joni noon ɓe innay waɗa e ɓen vidéo ɓe yewtude neɗɗo kala e hoore ndi leydi ko leetere kombo windon leetere ko yimɓe makko ɓe mawɓe makko ɓe teki goɗɗo no ne'ira o ko no yaltitirta ka jama ko ɗum ɓe nata
un enfant est une lettre écrite par ses parents et lue par la société. Kono neira da o kono yaltirta. So tawi mamma ben dankano ki ma woni telen kam vagabond. A wona vagabond holle jango a jeanoka. Jeya be foka réseaux sociaux do on nanta be hoyde. Be way no wolde haalaji musudi kono hoyre on nanata. Wole fio manifestation fewnido Belgique, Bruxelles, en Turquie jamao hellatron yalte yaho sembino on programme no. Fédéral Aliou Balde hellaton e militambe sympathisant force vivant fo hellatonne moɓe yalton hande se ndaari ɓe mone woni warde ɓe mone woni musude ko ɓe mbuɗɗurde e di wonɓe tawtuɓe fi jeɓo e fi intérêt personnel mais honɓe momi mari interrogation ko fi honno se inni ye yaltu fi leydi men ni ɗidartanogo leydi men ni jama on no préférant ko ka cuuɗi maɓɓe ma miijoɓe ɓe yaltude ala golle tawno sikkude menen ɗo men ala facture ji tawno sikkude men ala ɓengure kawno sikkude komin ɓuyɓe kawno sikkude ko waɗugol vidéo to woni golle amen meɗen mari golle amen koye hoore ɗon mi woni ñeñinde mi waɗa koko mi woni wadde ɗo meɗen mari ɓengure koye ɗon mi woni ñeñinde men jippa éducation pay ko koye meɗen mari programme ji meɗen mari formation ji min ɗo ni la mari ɓengurande hinde ɗo mi yeeya mi golla no mi facture janni ɗum no waali ɗon la mari formation ji ɗi mi watta en ligne fiɓe itta ko ɗum kam no waali ɗon ilan wadde fermane micro s'il vous plaît fermane micro ji ɗi voilà fermane micro ji ɗi ka whatsapp voilà ila mari monsieur Ilo Adja Maimouna la mari ɗum noon fof ɓeɓe suɗɗon no wola ɗo fof ɓe no mari responsabilité oɗon sikku menen komin ɓuyɓe ma ko waɗo fiɗo to woni golle amen meɗen mari fi gurdal amen ɗam koye ɗum ɗon min woni jillude ko kon ɗo yiɗi ɗo meɗen waɗa ɗo ñande o ñande c'est un véritable sacrifice inen torondiri onon kadi jama on wona France ɗo ndaare monsieur Ilo en ko woni wadde ɗum avec ɓe sukaɓe ka FNDC soirée Idi Amin no waali ni France il est en France imo toye mo nawni mo waali ɓe ittimo Guinée ɓe naɓi o ɓe noon mo ambassadeur mais ko fenade par ce que ila o yehi France imo hakkude ka résidence makko e ka suudu makko ono yo tippari ka ambassade par ce que mo huuli o nani inde monsieur Ilo o nani inde soirée ɗum no maƴƴinimo ton e ɗe balɗe ɗo ko ɓe wopunomo lootugol farine tawto ɗon ɗum ɗon e nder en son ƴettiyande communauté men on ton la France Belgique c'est là où on a une forte communauté guinéenne à travers tout le monde entier si oui Sénégal en tout cas leyde Portugal no gasa si koto ɗon hannde ko wano New York ɗo par ce que ɗum kadi koko ɓe ruttuno ɗo frontiére yiɗi jama on naati ga moƴƴa Angola en on a combien de gens là-bas iɗen mari communauté ɗuɗɗo mais jama on o si ari ka ambiance tu les vois ndareɗo sinnama joni concert no France concert no Belgique concert no Allemagne ndareno yimɓe no torto concert no New York noon la weltani sukaɓe la weltani yimɓe ɓen ɗo par ce que ndaare à chaque fois soɓe nodditiɗo jama on ɓe yaltay la plupart surtout ɓe sakkiti ɓerde ɗo ina poɗani men kufune on ko ɓe woni peste joni noon minen meɗen jillindira ɗum ɗon on ɓuura men suudu labaɗo on ɓuura men dépense timmuɗo on ɓuura men gurdam moƴƴa on ɓuura men dankagol ɓiɓɓe ɓen minen min wawi jillindira ɗum ko fiyo noon wonan toon ka cuuɗi mo kamo sikkuɗo no fédéral Aliou Balde wala programme wala famille ko tippa ɗo ɓemi sikki yalte ka cuuɗi mo sinnama fi lagine iɓɓe darto ɗon woto dow hare ko sinnama tun concert ma innama de nabo ma jokkere en nan ɗo jama o yalta yalte ɗi cuuɗi mo hande siɗe mantare Europe Amérique Asie ko gandu woɓɓe ko ilmi no dari darti piyo toñi lannoyɗe leyɗe to sikkuɗeɓe kadi min heɓano jaggo ndin leydi ndi colonisa ka mandu heɓari sattede ala ɗi droit de l'homme violaka ala gonga feba Mamadou aucun président aucun système n'est démocrate c'est les citoyens qui les obligent à être démocrates parce que des fois le dirigeant est comme la tortue koya okko yiide en ka poɓi fino horne yaltitira ɗumna jokken gon sengo ɗo artet ɗo fiidi amin mi wolani on mi andike information ji à partir de Conakry e tawata ka men ko gendarme ɓe wonɓe ton Idi Amin ko waɗɗo opération ji ɗuɗuɗi Guinée on faami joni noon o yehi kadi France puis continue ko lon programme ton
e mastino benni ko mo da ambassade ton kanko te kulon na kongo mo ni so lan ni ku de fe hota wata on de France parce que mo ndi ga ko le de saria donc si jama no di tio yalte ka goto hulu et kadi on be ya tout de le plus souvent on demande l'autorisation là vous dites que les gars non andi manifeste tout c'est un droit citoyen day goto hulu marda kaydi ala kaydi yaltu c'est pour ça ala kaydi ko non pour ta ka walitare holle wi effectivement toni no kamen kono woto lando kaydi parti politique haray so lanni endade ndoko indo jokkude golle mo idon dogira da sikka wastay ko do tumaki imbe men jangube malbe ben jawdi ko ma tawi ton programme jidi fino lagine hettoro si on a don fouti à jamais parce que mama dit non c'est fini ko ta terminus wonde ni c'est les négociations mais jokki don c'est maintenant là c'est les mêmes aussi qui vont revenir et aussi les opportunités vont profiter autour d'eux. Quand on a dit, c'est le karma pour nous jokibe. Haraido, quand nous avons le liste de l'homme jangande, liste de Yurmudo, oh Mobenata, Ibrahim Khalil Konde, au ministre de Mabela Fujo, Wondo, ministre de l'administration, un vieux ethno-parlosant, un vieux, donc je ne sais comment le qualifier, le ministre de l'administration en Guinée là. Franchement, c'est la honte. Il fait la honte de ce pays, mais ce n'est pas toi. C'est les Guinéens qui sont en train de vous observer, en train de tout ethniciser en Guinée. Comment est-ce que toi, tu peux avoir le courage, le kilo, de prendre à 80% seulement l'ethnie malinké pour les nommer secrétaires généraux au niveau des communes à Conakry? Vous pensez que le pays là vous appartient? Vous êtes en train de détruire l'avenir de toute une communauté, de toute une région. La région de la Haute-Guinée. Parce que les gens ont mis dans leur tête qu'à chaque fois qu'un Malinké est président en Guinée, ça dégénère. C'est l'ethnocentrisme, c'est le favoritisme, c'est les arrestations, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie, c'est la tuerie. Il faut que ça cesse. Sinon, vous n'êtes pas en train de rendre service aux futures générations. Moi, je ne peux pas accompagner, par exemple, un président peur à faire du mal, à s'imposer dans l'ethnocentrisme, parce que je sais, quand il le fait, après lui, ce sera le mal. Regardez après ce qui s'est passé. Je vais commencer une série d'émissions sur la page Tidiane la puissance, et même qui sera partagée sur la page Ilo et la diaspora, et sur ma chaîne YouTube, vous allez voir. J'ai des vidéos que je dois faire passer chaque jour à partir du 5 août 2025 sur ma page, qui est 16h heure de Conakry, 18h, non, comment on appelle ça, 20h heure de Conakry, 16h heure de New York et 22h heure de Paris. Vous allez comprendre comment ce pays-là a été constitué. Vous allez voir comment ils ont sacrifié les élites de ce pays. Vous serez choqués. Et vous allez encore comprendre que tous ceux qui font du mal finissent toujours mal. Et vous allez voir comment les Ismaël, les Siaka ont fini. Comment eux aussi ont été exécutés. C'est toujours comme ça, c'est la loi de la nature. Maintenant, je reviens sur cette liste pour arrêter combat Inamintung. Regardez, hein. Le matin, on parle du ministre. Nomination des secrétaires généraux des communes de Conakry. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a procédé à la nomination des secrétaires généraux des 13 communes de la région administrative de Conakry. La décision D/bar 2026 on passe sur ça, signée par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Ibrahim Khalil Kondé, s'inscrit dans le cadre de la mise en place de l'administration communale, conformément au code révisé des collectivités locales et au texte régissant l'organisation de l'administration publique. Selon cette décision, les cadres suivants sont nommés. Regardez, hein? Donc, au secrétaire général, Kaloum, Mariam Sissoko, Malenke, c'est comme ça je le dis. Madame Moussa Sandiana Kamara, Malenke. Dixine, Kelly Mori Kuruma, Malenke. Bessia, Namandjan Kondé, Malenke. Matoto, Bangali Oulare ou Bongali, c'est pas l'orthographe. Oulare, on sait c'est des Malenke, Malenke. Tombolia, Abdoulaye Sangaré, ce sont des pères de Wassoulou, on qualifie toujours très proche des Malinqués. C'est comme quand on dit un camarade du côté du Fouta, on les considère comme des peuls. Voilà, c'est ça. Et on continue. Sanoya, Abdoulaye Yassine Touré, Malinké ou Mouriané. Tous les Touré sont originaires
Mamadi Traoré, Maleke, Manea, Mariam Kone, Maleke, Ratuma, Farah Elwa Kamano, Kisi, Kassa, Alassane, Damara, ça peut être Maleke ou Sousou, quelque part comme ça, quelque chose comme ça. Lambani, Kadialo, Diallo, Soufouria, Mamadi, Nabe, Maleke. Ça veut dire que ce sont les 13. Ouais. C'est quoi ton Bluetooth activé? Mon gars, c'est connecté à quelque chose. Ah ouais? C'est bizarre. Bête noire, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas étudié. Ça veut dire qu'ils ne méritent pas des postes. Vous êtes en train de faire du mal à Yopodou le Kelaman. Merci infiniment, Tidiane La Puissance. Je pense que tu as bien fait de donner la liste. J'avais même oublié cette liste. Je l'avais ici. Merci infiniment. Donc, le combat continue. Hein? Le combat continue. Donc, Tidiane Wolido, c'est très important. Signal Wolundo. Mais quand il y a une liste, mi jangi mo ha min tigi mi ndari mi tawi vraiment ɓeɗo ɗen karma on tigi naati e maɓɓe parce que l'histoire se répète. C'est-à-dire fewndo Sékou Touré, c'est ce qu'ils ont fait. Donc joni noon après Sékou Touré fof hino feƴƴiri. Donc joni noon fewndo ɗen ni kadi fewndo Lansana Conté o yi entourage Lansana Conté on kadi. Donc hande fewndo Alpha Condé et son famille o yi malgré tout ko etino ko fof on yi ko sakkitori. Donc c'est-à-dire kala jiiɓuɗo o yaray. Il faut que yimɓe ɓen acca ƴettugol comment dirais-je gouvernement ɓe ƴetta ɗum comme affaire de clan ou affaire d'ethnie. ɗum marsata hay si tawi ko nene ma ƴettuɗa waɗɗa secrétaire jaaja ma koto ma denɗu ma soro ma bappa ma c'est-à-dire hala ko famille mo woni gouvernement mon c'est que ɗum ɗon sécurisari o. Donc il faut que c'est-à-dire o naïveté ɗo de ɗum ɗo il faut ɗum iwa lagine. Affaire d'ethnie, il faut que cela cesse. Ça ne peut rien régler, ça ne peut rien résoudre. Donc, aujourd'hui, comment dirais-je, le micro s'il vous plaît. Le micro. C'est-à-dire, comment dirais-je, si on voit le cas qui se pose avec le gouvernement de Mamadi aujourd'hui, tout le monde sait que Mamadi est exclu d'office. Tous ceux qui ne croient pas que Mamadi est malade, mais c'est-à-dire ils sont bêtes, tout simplement. On ne peut pas les soigner. On vous montre des images réelles, vous dites que c'est IA. Mais merci à vous. Mais nous, vous ne pouvez pas nous faire croire au Père Noël à cet stade-là. On a dépassé là-bas. Donc, il faut que le Guinéen maintenant se lève. Là, tout le monde est appelé à aller manifester à Bruxelles vendredi 7 août. Onon jogiɓe asile politique hande kadi accuɓe yogol manifestation on moƴƴa on moƴƴade on ƴetti kaydiji partiji politique ɗin on yeeyi on wutti faabe on inni ko moɗon mo ino raɗa to woɓɓe leydi toon ɗen hino ɓe woppu mayi ɓe ara ɗo ɗe ɓe jonde asile politique ko ɓuri kon ko UFDG window hendo ɗon kaydiji moɗɗi jooɗo ɓay noon joni on accordanama asile iɗon heɓi golle iɗon jogii vie stable joni lagine on ha ƴaaka e mum ne on moƴƴani haray noon ko mindata on goto jeejata on ɗo ko devoir moɗon ilmagol yaha
fi meden est-ce que arena de way wulirde e way daranade Fouta ko parce que y a eu des gens qui ont pensé jatirabe mabbe be ko dum wadi hande si den bungirde Fouta si tawno be ngimmano wadi combat arena kon mi fala hande ko live men do signalugol ko mi wolno do kadi fi ko yeyi Alaji Alseyni miɗo faala yo naɓanan o message ha Alaji Alseyni Dalaba hen ɗo mo c'est très important andi ñanden ɗo ɗen ɓe yaltuno ɗo ɗen ɓe inni kamɓe ɓe yeɓe hiide procureur woɓe hiide procureur comment dirais-je ɓe yewti ha procureur jon inni koko LCC wowli kon ɗum ɗon ɗen hana ɗo hina question de wigol wondema ko monanagol LCC min mi monanaki hay goto mais ko yawre nden woni mi ƴettata onon ardiɓe haali pular on si tawi hawri on andi catégoriquement on waɗata golle mon nden démissionné vous êtes libre mais on yi ko wonɗon wadde ɗo on andi gilande ma yawɗon déposé ɗon donc iɗon andi le kadi fiyon wowlu fi ɗum ɗo fiyon wowlu fi ɗum ɗo iɗon andi himɓe buy interpelli on fiyon wowlu hari wowlama ha yaltuɗon wigol sa onon on nani haalaji buy ko ni e ni mais attends Alaji Alseyni onon ko honɗum sikkuɗon onon ɗon sikkude menen komin honɗum ɓe menen komin baaɗi walla komin honɗum enen onon ɗon sikkude ko walli ko jooɗi ɗon ɗon onon sikkude ɗon nden koyo jooɗo ɗon nden tout pour plaisir on watta golle mon ɗen yawre nde mettitimen ha ina menace ko yawre nde mettitimen on nana assez il faut que immoɗon waɗon golle mon ɗe ma démission on naɓanela ha Alaji Alseyni hen ɗo message on ha nous ne sommes pas des vauriens ina men vanni piyeɓe mais yawata ko mais min haalle on capantati on nana assez voilà yimɓe ɓen yawo men partout dans le monde onon yiɗon jooɗi ɗon haddi ɗum ɗo ɗen hay nokku wawetake immede darte mi yi communauté haali pulagu ngun Sénégal no windani Diomaye Faye communauté pulagu ngun Sénégal ɓe windani Diomaye Faye lettre fi ko yimɓe ɓe wona hollede wasere leydi yawre e nder Sénégal ko nder leydi meɗen e wata heɓude ardiɗo wawɗo immade daro wona capantati on son démissionnali on heɓay ko moƴƴa hein parce que menen na men vani piyeɓe nous sommes des êtres humains responsables on wawata men ardade comme ça c'est pas possible ko honɗum noon mi inniri ɗum parce que ko onon men yeytaki on fi politique on fof ɗon andi ko jiiɓuɗon kon on yaray fof ko jiiɓuɗon kon onon jooɗiɓe yewti ton ɗen haldi ñoƴƴi fulɓe ñoƴƴi tout le monde on sikkude men anda joni noon kadi fi affaire honɗum fi affaire comment dire fi affaire kadi koko wona ɗen yawede ɗo ɗen kadi onon o wawata ɗon inna pour procureur ɗon no inni wondema ɗum ɗo ɗen c'est pas normal ɓe waɗanimo mandat d'arrêt hombo oɗo waɗana goɗɗo no waɗane mandat d'arrêt yimo ko nder leydi toon kako mandat d'amener o waɗante on sikkude menen ko kine ɗen men yarirta il faut que arrêton ɗum ɗo soit waɗon golle mon ɗe goto noon força oya iɗon wawi démissionnude par ce que iɗon andi no ardon ɗon haali pular on iɗon andi Alaji Ousmane Sallu a fata koko ɗo moƴƴini suudu baba eti ha suudu baba ndum gasi
yawɗon lancuɗon bafangal natuɗon ƴettuɗon o saria ƴettuɗon o mandat mon ɗo ɗen par la force ko par la force ƴettirɗon mo utilise ɗon mbuuɗi mon ɗi yaaduɗon e cokko yawɗon waɗuɗon force est ce qu'on faami hande hino ɗo ko fewndi ɗen ñande alaji ousmane sallah fatal ko feƴƴini nden ñande jemma ɓe feƴƴini bimbi ɓay mi immike mi inni miɗo wadde vidéo mi ronki miɗo wullude ko on vidéo ɗo ɓe yaltinta ɗo hiɓe mokolan komi wonno wullude ɗon par ce que mi anduno ɗum ko ɗo yewɗen ko ɗo sutti ɗen miɗo anduno ɗum miɗo fellituno ko ɗo sutti ɗen miɗo fellituno darantoɗo leñol ngol yahi allah ƴettitiɓe ɗo ɗen hande si tawi pullo fuuta yenni maninkajo manikaɓe ko onon dowa noddude fi wullitagol wata pulɓe ɓe yennu maninkaɓe ko onon ardi leñi ɗi mais hande onon ko mbo wawɗon yewtude ha nanana on daranaki e goto ko ombo nananta on donc il faut que jama on anda wondema c'est à dire trop c'est trop si heewi yibbay si heewi yibbay so immaki waɗa ɗon ko dowa ɗon wadde ko so sikki ko yimɓe vani piyeɓe ardi ɗon wallahi mi andini o min ilo ba wallahi ko min yimɓe na men baaɗi te so sikki wondema ɗum ɗon luttirani luttirtani fes parce que ça va finir parce que onon hande on haɗi men piteddungal on haɗi men dignité amen on e nder leydi amen ndi on bonni inde amen nde onon ala jal seni kala hande wiyeteɗo haali pural ene laggine ko onon haɗi men teddungal iɗon jooɗi mo yi iɗon jaɓɓodira e CNRD ayinnayi fokkituɗo aljanna non no yurmi quoi no yurmi mo yi on ɗon jaɓɓo Amara Camara en Djiba Diakité en non vraiment vous faites honte onon ɗon sikkude menen komin baaɗi na men yimɓe menen sifa ɓe no wawi men représentude onon iɗo wawi représentude sifa amen hakkude mon e Allah ɗon wawi men représentude so waɗali ko dowa ɗo wadde kom vous démissionnez sinon ɗum vraiment vous allez voir parce que si heewi hibbay je m'arrête là merci beaucoup voilà on va fermer le live merci à tout le monde parce que vraiment trop c'est trop je m'excuse du ton mais à un moment donné yawrene feƴƴiti quoi tous ceux qui ont partagé merci tous ceux qui ont mis les cœurs merci tous ceux qui ont commenté haray ko yon andu wondema on est là chaque semaine inchallah rabbi le combat continue voilà ah oui c'est Koumar excuse-moi c'est Koumar mi yejjitima si mi ngo ngari mi fermi c'est Koumar vas-y s'il te plaît je m'excuse vas-y c'est Koumar par rapport à situation di mendi ko ɗum ɗo woni ko wondanɗen ɗo ko ɗo jamma on andata dole ɗen ɓurta e duñande finiweji o ko ɓirojum wawande fi on ɗum noon par ce que ko gonga ƴokka hara yen ɗoyi jama on surtout ka kañot hande nene baba le grand porte et le petit porte nano e ñaamo yeeso e ɓawo ko kañot ɗon par ce que ay fusi gadde hay wawo kalis andon noon wallahi en taƴa e fuɗɗu inchallah par ce que enen namone goto wonɓe ko moneno jama guine on yettira jam fiilo leydi ɗin kañum kadi wawa iwde nde ɗittede nde marden ñande wo ñande tawa ko wullango ko ɗum wonde ke yaccinde si peewal heddike yemmi yimɓe wawɓe vraiment dartanade haqqiji jama o ɗum wata ittuɗen ko wonɗan ɗo haray mo bee koyo wattilo participa kañorto yalɗi sabi allah en fof en yiiɗo koɓe wonno e wiwde lamitorde wo ko manifestation woni e warde paykoy koy joni noon en yii ko CNRD tigi woni e yewtude wara paykoy koy par ce que le ministre de l'enseignement kanko tigi ko jogom mbawuri o yewti yewtere nde ko wii kala bonnuɗo ɗo ko nangeteɗo sokke mbawuri no dari walla joni o waɗi ɗumle kadi ɓe waɗi payi kumkum to woɓe yehi waɗugol naafiyaga ƴetta otoje jawle guine yemɓe ɓen fof ɓe yaaɓe daro woɓe yehi waɗangol ɓen ɗon hande waɗugolɓe konde ɗe yaasi yonnaɓe 50 millions c'est pas possible en vie e yaago ɗum ɗo ɗoni ko ɗen otoje ko ɗonoje sunnede ɓukke yiite ɓe reɗoɓe ɓe rawora kormo kono noon ɗum ɗo kadi ko aroyu par ce que en jirtotta ɓaawo mi wodirimo mi wotanta o ko ɗum waɗi wiwɗen jama o wota goto sikkito ɗo kala ko waɗɗa ɗo en nisata par ce que ko fi on ɗum noon ko fiyo hectare heɓo hara yen wettani wonɓe participe ɓeɓen wonɓe appesi ɓeɓen jamma on kala ko wawi koyo waɗu ɗiɗo fof hande wawi lottinde ɗiɗo wonko sen dartike jawdi heɓike fine ñande goo wiyen en wawa ɓistode ɗum ɗo ko ɗum ɗo wawata accude ɗi aybeji ɗi wonɗe mi yiwde fof tanke ɗum ɗo régulani ñande finiweji wo ko wullango go heɓoto ɗeɗo baga nini on yii kadi ko wonɗum ɓe jooɗani
yimɓe wonɓe yeeyude heɓa ngurdam tan wonɓe yeyde gasoil e essence hiɓe acciti EDG ƴettuɓe yiiteji naatiri no naatiri o firti hay fusirig laata hiɓe seli ɗan ɗon ɓe yanani hannde kadi pauvre marchand wonɓe Guinée ɓen jama alaa miijitaade on yii ko ɓe woni yewde ɓe ƴetta pikopti maɓɓe ɓe sarsa gasoil ɓe yimɓe ɓe sarsa essence yimɓe ɓe yaha ɓe joɓɓinaa ɓe yeeya ɓe watta ɗum ɗon kadi ke jiifaaji maɓɓe par ce que ko ɓe faalanoo ko ɗum ɗon alaa e laatorɗe ɓe haari si manifestation waɗi ɓe nanngay ɗo fay ko goɗɗo ɓe yittina on tigi 10 millions fii honno par ce que ko yimɓe ayɓe ɓen kadi hara ko droit jamma on dardana lagine ɓe waɗa ɗum ɗon kadi commerce kono jooni en anndi hannde kadi lagine jamma on koyo jooɗo uddita ite mum e ferma hakkille mum ɗen arta yahata ley koyɗe buy par ce que jama on no suti daare fof ko woni e fettude kon hannde hay gooto sugata joƴƴinde essence ɓe acciti ka yiite nden woni e yande ɗon sunna mbarseeji ɗi ɓe wii kadi ko jama o yittooñe ɗen woni e heltude kadi e hoore jama o ƴetta seede jama Guinéen ɓeɓe par ce que buyno ubbiti ɗi hara en yii kadi ko honɗo woni e feccude wano ko noddita kon le 7 août Belgique en yiiɗo no fédéral bimbiye kikkiɗe iɓe wakkili grand ilo e kon yiiɗo iɓe wakkili grand tijjane en hacca maymuna en ɗo baɓe moutar mo babat alaa o mo alaa e wakkilaade fii on ɗum ɗon ko fii yo gonga tan ñande o yen humpiti ko feƴƴata Guinée ko bimbiye kikkiɗe fii on ɗum par ce que ko fii Guinée yemɓe ɓen wonde wona intérêt personnel wona ko ɗum waɗi hannde alaji seeɗi fii maɓɓe ɓanto ko haa ñande ñala ko ɗum waɗi hannde ɓe yuɓɓidiri Guinéɓe ɓe anndiri Guinéɓe ɓen ko maaɓe wona nene gooto baaba gooto ɓe dantano haqqeji maɓɓe ɗi fii yo citoyenneté o imposé kono ko enen choisata ardotoɗo leydi ndi kala ko ɗum ɗon waɗi e leydi ndi leydi ndi avance ko kala ko jama on choisi ko ɗum ɗon wawata ittude ɓiɓɓe leydi ndi ɓe sarte leydi ndi kono si tawi ko neɗɗo imposa wawata marsude ɗum ɗon ko dictature continta ñande ñala ko ɗum fate gittude tawa ko enen choisata ardotoɗo ñande o derayi wohimo anndi o walata ka jullere ko ɗum ɗon woni leydi ko ɗum woni état ko ɗum woni continuité de démocratie dans une nation ara yen torikine yemɓe yoɓe watta yiila ɓe jogoo ɗum ɗon hata ɓe ƴa jogora takkirɗe ɗen wallahi en taƴay koto inchallahu rabbi ara on tigi no yaafini koto ilo wotan junnu yewtereji ɗi par ce que yewtereji ɗi lannata kono ko wattinoɗen moɓiɗiren jawɗe ɗen wota gooto huto goni e wadde ko wallahi en taƴay koto ara yo allah ɓantofi men ko saare arna ko sa allah ha ko jarama musidɓe kala ka wonɓe ɗo elanit continue Merci. yariɓe inchallahu rabbi Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Sekou Oumar, merci comment dirais-je, à Yacine, merci à Mamadou Ba, merci à Diallo Mamadou. Voilà, vous êtes vraiment nombreux. Mohamed Diallo, vraiment, vous avez mis beaucoup de cœur. Merci vraiment pour les partages aussi. Adama Diallo, voilà, qui dit vraiment merci beaucoup. Donc, Mamadou Ba, donc, qui disait qu'il n'y avait pas de volume. Moi, je pense que c'est ton téléphone qui avait des problèmes. Ibrahim Ba, merci. Et donc, voilà, à très bientôt pour une autre émission. Voilà, aujourd'hui, on s'arrête là. Et puis, merci à tout le monde.